Kaya senang tatuong, lagi senang tadaw sabat kumana ti dinsanan at ako pakatilang busam kanang misisat ako isang samayan. Kinarahingan asundo isang kadyan surga timbu diti om sikawihay to nakaswang ni ti tadaw sabat munta ko isa pakagud kasiwatan dahil alumis magisiso ang kapagyan pa iswang panambala sa tatong mabay no. Om sikomantado sa kadunglo kisambot o sambulo kinangahandahay santap lagi di ang bulayan nga manahak dahay dot kagarasan na ginaw patilombos sa agirat dot tumanod diha. Pinasamayang dahil sa ngalan Tuhan Yesus. Amen. Kaya mo bunasokod asanang tatuong asanang tadaw sabat kumanati din sanan. Puji Tuhan tu pira-pira podi sabatam to ay matiditi tahun 2022 nakarikot ka na ditit pintangan datulan. Puji Tuhan tu haran lagi kasiwatan dati dat kapag miyampay kaum pinayan tumbahan ako di tinupot tulan ko hapodom duo nga isoot ay tulan dit anuon da kagumuan labi pundad montakot keluarga dat kapag isasolot kago kapag iruruba hirinad apurimanan dati osamok ogiratitit masisa dati isuang gat pogyang pinayan. Pangkani kadaw ti kasiwatan dat ramayan da tangawlun iti Christmas nga ano na dati ay isa kaguhot kan samakan pakon no poko kapag isa kadungan muntakot suang walay keluarga nga muntak ni kadaw dat ay kay sisa dati kumad kinarahingan. Hali piad kaubasan na tangawlun dat ari kata bulan 12 nga ay irinit iso na tulan dat kanod rumikata iswang gat walay samayang haray matitiyad di wa kanu pa kombolutanom ari kawat panday Christmas haranandot ay pitimungan da igreja nga karikot tin nakapiyad insan na sa taon. Puji Tuhan tu harapan kasiwatan insan sa taon do kongoy aduyadit isi iri ni panimpunan da wagu alan santo kad katilambus dahit ay karikatan dat moy timbungak moy rapo moy pagi titimung nga iswangat sambayangan. Kita tuang iti iso pakagu panambarasan dat lumis tomod dat awayan dati hinggod kitulud may kagu suangay botiri. Kudi karatid dusundat manas cas semula bateri anda kalau bonga kudi film nunudi caset borsa dusun gitu man peman kagu suangay lah. Kita dati ti panambarasan dati isuanggot ayat tumain numan anu mantada kitab Lukas buk kolimo manu padati pentanodad ayat kapadam 2 gisambot hapadam 6. Yesus minamolingos sangulo ni nadakatan da kusta. Insan timpu Yesus sepanga nakarikot isa okota. Hirin na po maharas sangulo na ay napulih kusta atinan. Sa ira na po nakakita isiyo di Yesus nga kagalami siyo miyampay da minakiano tuan sakira na po manu ko kanu kadahdot mamalimus duho ay kapadam talo. May na di Yesus pagawayo alongan daw minangama datulun di miyampay mo boros manuho ko kalingasay ko no.
Om di Indoh mati dat tinumagakit sakit di sio kusta. Ayat kepada 4. Yesus mogodut tulunidi poposunut kuman isai pia miampai domo boros tongkiad pokitono otinanu kumad it ongo imam om may nagi patahako montokot ay kalingasan persembahan nyagalit pinaboros di Musa om irin hi popokito diolo asilid pangitanan bukti nga kepada melimo ina po di tabar karay ti susidi nga okon nagididot pumuli om rumikot di tulundo tagumu o huyud po di tulundo rumikot kumad Yesus moy pakinangaw di siyo om lingasan matadit pana sakit diulo pada monom nga isiyo na po hom tinumangkiad moy koyonon dit oingaw om hiri non de siyo sumambayang isay dati nakumbalan na dakatan na kusta kada boro sa kusta kupos na po nga tok orikot na ko koing goritan kuposon happy happy amurugi sambo kuposon bagal no po dat ay kumatol at kulit kauli ako na kampung di Gulum harodihit tuat-tuat hirin sipanan si bawalay ne di tinakupili gatay doman riyo ka nga di anda dan numanligo to tagado sinso minanagad kahaba pimpopoto nga oniba sa luar ginuno ko ako yung magunan sa luar tanaro kauli no matidid hiti pamagunan na nango nga kumatol di gakod irini kamundat yudi di haro ilejik tok muti asangalanay kum gumawi tilangon na may pangukot tahanon piad it aman kukuto tu kukutan mo na po ako nagiya kumatol mo oruan mangukot nga arul tumumuraha tok muti asangalan iri na po nga nagii kumatol katol dawlo nagindad kuposon tay ko harakaguhit lugat kudis buta no mo itiad di mamiwahig-wahig bo iri nga akatol ka daw hindi kada borosod itakatol ipeta akatol right ko pa nasakit ako ano aramay haro no po kulita ipanaw api akatol nga purak-purak tukom ay iri na atingayaman makurap matiga makinsada yun kakatol ya begitu hindi jadi iti na padit kinorikatan di Yesus sa hirit iso ako tayo di nga hirin na haros ang ulit na pono dat kusta atinan seran no kagita siya di Yesus kahundok isyo kagalam miyampay da minakiano mano kono po ang maya kulingasay no kadi Yesus mano ako om kalingasay ko no orikot na pati tamporurolom osarongay iho na po osarongay kununod pangkuro lo kinanta kanila tulunod
mo kipipio na bagyalo o insanan to katid serad ori katanda temporo ruol nga mo kipipio dad olingasan hara tambalo to wagud na tutunan ko diti pira-piro nagita daw nakapinto to ni Haisio nga kadisyo hom asaro ako matihatid mo hilok kolinik kasi kukuhaan po nga harohot ay DM diabetes subay ada katandat kancing manisid di may guli-guli ako di moy kasyo may pakiparisa to di sumakit nga may kuno kagoy siya si Marad ay yati no matitit awayaan to katid hano motim o insanan to katid o insanan na tulon o insan ihati piya ka daw itip mo kikinangaw panano de kinorengan hano hom kisakit nga ito katid nga mo gisusway kuno tampor ruhol kakos siya to kopi solot kosolot ako di siya bay nga alab no nirakan di siya hoy isang mo dando nga ay korikot po kasariot ay ponwaw-swaw di siya sumono dat isuang dat pibarasan do wasap puji Tuhan mantadot kaintutunan o piyambolutan dit o lumis sumiagalidi jadi right up kayo titamporurol nga ori katan to kano po dito rolom o saraw handaman nga ito kano naway anilot tulun-tulun dat nalingasan dat hino na padagadi siyo Yesus sa hitihom to isay padadi tamoy pakilingos ki nga sayra na po natagakit panasakit siya di iso o pagaduhan ni Yesus sunod umatulun na suway nakura marito iyo di nga inapohit o kitoh dati do hiti dat akuri mantad nakura tu oduhan o mantad di kinoloy do di Yesus sa iswang nga pelayanan ay alain kapisian iswang pelayanan pikira-kira talo na taon na lebih-lebih perhatian di dati dat sekiranya pun sikap nga miloborosan dat ina pohi pelayanan penginjilan di nga sikap pagi kada sompon antaban tu ay lan na pag di tangolo nam to kom sikapin dan ngondadi la antabay amuta pati kapyo tu sera na podi nakapuli nakainggayo kinintutunan da tangolo na karat di Jesus nga hirin nagi di kadaw o gumo di hot usaha pendalanon di wowoyon nga iswang nga hugamad moida panalungku di siyo mo'y pamagakom mo'y panangkap di Jesus isay no kayo lang ilo nagi kondat kakuan na kuradato asyo suhon da papinsunod inawayaan nila sa ulo na kisakit at usta nga isay po di kano po polisok iyo nga tok haron no po tamporurol dati olingasan to ko isay po di po polisok tatap na sangkuro di kay gorit piralinay da sumakit nakirapan ng kalingasay ko ay ano o pususi ginawad ikataadan no dat popoylod na kurato na lingasan. Amen. Yeah. Mantadat kinakitanan ng ay kinintalangan nunuhi pinawon sa di Jesus kumadit kisakit ta kusta idi gisambo ina padi tangolun nga to kom ahuyud padi rumikot kumadisyo
nakuro dat manlingasay mo ipakinongaw om nagi olingasan mantadit panasakit. Isa na padadahon ay iman-imanon korohian nga kanuda momolingos sa tulod na sumakit. Tok isay do gyadi mada. Tu right na po ko iswa nga palayanan itinupugyat kalidasan kasihatan nga orat yani datin kamoyan dat longon dawanan iswa nga palayanan. Mo boss na asanong kat sa kira na po manginjil tujuan itinat kalidasanot ay akirapan to kalingos motisyo kan po naman ito natulun na rumikot bor iman ko tidak bor iman nga tatapor ikoton natulun kada borosod ay dokutur right to momolingos sa tulun dokutur pihak korita nga ay rikoto ni tulun na makilingos sa korita. Opurimanan ko ikadaw, sa iraan po na korikot ako tipo magunan dat nango iti nga nango di karuhangam ay andad-andadon pati ako po popointala ko nga ay milo hindo ko piyon mangintang gatara at santabi orikatan to sekiran na pod popoylo hakud o sikap pot ay milam mangintang got teko mangintang ikaritad nununa rumbakom o sibuk no ti kanto ti kangko umutapot ti bagyabo to sekiran na pod dat terus samintalang nga dohot na po di kapod na siya nari nga ay so nun dohot timpu nun ay papuindalan na palayanan. Hali piyad milog gunoon na iswang na palayanan nga ay lanta kayo itinapora ganun hara na pora landat muy pagompuang itit palayanan. Yesus sendiri sayra na po di dot ginumuan na tulun nuka berbondong-bondong huyod po di kadati sekir na tambolog nga akurob po di karangahan darumikot gisambot hodid ayat kapadamonom pengkuradisyo akan tetapi ia mengundurkan diri di kayanan dit oingaw Indonesia sumambayang iso na pohod ay kakuaan datin kotangkiad tokotit sambayang kadaw nga iti adalan tokod osibuk no yadi bo ori katay timpu do kumaraja atutup no pasabat osibuk toko osibuk bagiso migagud ori kat hari sabat piya nga osibuk Osibuk kasari amu na tumali bilo kasibukan. Irindi kantong dati dot ay papaindalan o magindalan na iswangat kay sisan dati kumakinorahingan. Tumanod dapat danang giris sa asibuk nga BUSY. Busy. Pinapainombalan ko na rango nga berada di bawah kuk iblis being under Satan yoke tokoy masibuk isuang pian palayanan dati kumakinorangan auruhan to asibuk nga pasili karutumon kadaw miagal hari sabat okon naging asibuk
sibuk kadidong pemagunan mantad hari Minggu isam hari Jumaat orikot teh tadaw sabat nga sibuk kagud demi namangun isam bo huyan takono kaulit iwalay nga kodok ay so na timpod mi ang keluarga huyan tumbayan takon itang mo sitar nga di wo hari Sabat naging nga hitim hiloot ko ngayon nga irin mo ti kaymayaan na anggota lah aparo naging kakitanan ni mo sitar nga irit kasanangan dati to isiyong baru no kapiyo ka nga ato kay kakita mpay kukurohot kantakan o taguangan pasunsudan di mo sitarot korikot hariwalay pahuyan ni kanto no kumbalo ko di insanot antakan no po di nga tinumanod di had no mo sitarot minulit dahil walay nga akon kahitid pamagunan to ko hilad Sarawak ino po itanak isiyom onong taon katuro taon ni rindi minulid minoy na ponso imo sitar moy na kapiyo ponso kori ko tahiri nga orangaw ko di tanak siyad minuhat ti tina daw nakura di tapa ilo tu mama naw no po kasari kadita nang giris mami why daddy always go kaditana ko minuhat ti tina daw kumuyan dot iya dihi kasanangan to ko sebagai anggota gereja nga suay mati at kapuriman ani dit iwalay pingkata ko naging iyati sebagai anggota gereja nga ay to dati ilat awayaan di Yesus sendiri isuang pihak pelayanan nga ay milom magantob di kaisisan timpu di sihadat sumambayang tu sibuk dia sibuk ko monomboros sibuk mo molingos ngapain kuro pinindalan ni Yesus ia mengundurkan diri dahiri kayanan dit orikot ay satrun hiri no kano hisiyod sumambayang nunu tamodon di siya sumambayang ilo no kasandatan no panambarasan dati tatuang lubay no menuang kebatiri sakira miagal ka handphone dati nga manto ko giya saso painguro manas poputan takad di panas po onon sambil takam mamain nuango kabit di handphone kani ka yodi no po pananas dati milaborsan ay matu oswangan dat sastoy ko alay do opono suway ko poputan dati di panas mila na po patayon pologosan dat giso mid opono hiri naging mamanaw naging dahit ay kagumon dit sumuang sasa hiri batiri dat handphone dati isuanggat ay panambarasan iti nga minangunsub teko mangunsub kumadati lebih pendet montokitit molohing iati sebagai molohing kombal takoy nangku dot kapuriman da iati no pohom magidu takoda magidu tako mantadidit tanggung jawab dati sebagai dot molohing hingga do papakito dot atako milad magidu mantadidit pangitanan pangunsub dati kumad keluarga dati may iyolo no nga haro kasari o timpu dot manas di karohanian diolo iati kadaw nga ato kay milom magidu dot
hingga pakayaan dati suai ko haro keperluan dati dat sason toko iti kerohanian dati. O sibuk toko sebagai molahing pakon poko kumarajam bagi humboka kanakano nga poposadia nagid pangakan ngakanda iwalay mogonsok mamimirapa mantadot kahuyanon dati di apia oposikit miagalo po kakaswabon apo oposikit ang anak kapagulu takanad ay papinalan tugas dati sebagai molahing poposadi at ako milong mo gidu ay milod migi kasarin mogasak pa katumigi ka o kailo ko na rin mogasak pa tantalo la tay ko ubi gantang sandiri ka bondo at ako milod yun di sebagai molahing at ako milong mo gidu dit tanggung jawab dati montok katang anak. Miagal lagi kadaw di Yesus o gumu tulundot ay pasarili manun talo di siyo. Makiano kalingasan om lagi kapaharan di Yesus dot ay kaswayanan mukjizat. Ay so o kaumpokon dot paigukuran o pairalan dot suay ko may pangama di siyo tay ko makiano dot pangintangan di Yesus sendiri. Om opurimanan di Yesus at inopoy pakianun na tagayo dahiri nga itimpu daw miyampay diolo. Iso na paralan dot kaano hisiod misiso kumakinorahingan nga koinsadu sumusuri tumongkian mantadi di kagumuan. Om hirinanda dat ay kano hisiad ay istirahat om nagi kano sumambayang umakinorahingan. Mandi dati boroso dat ina po di timpu di siyam yang pay kinorahingan nga hirino di kanod menuang kago di buat hiri. Iati nga yun dini ka daw mantadi di kasibukan dati sa ninarod ono mo tadaw o sibuk pod poposadia konununan muntok keluarga tanganak nga kada dati lihuaid ay popotabilang tokot timpu dat mana sitit rohani dati muntok kaposien dati miyampay da kinarahingan. O iso no paralan o gumuiralan dati dat mana sitit rohani antakan data daw sabat korikot to kay may sambayang. Puji Tuhan. Tu iringa iso ikadaw ralan datid kano tokod koromut koy somok karapo rumapo da kinarahingan. O kono po kayri nga tumanod na pod pangusuban dahiti kano tokod po tabilang ko timpud isuang sambayang om nagi boros sa kinarahingan. Iso no pakadawhit ay milo dati daman paumitanan dat tanganak toko nga moy yolo na po koilo om kokito yolo di nunuhi pandalanan dati muntok dot pelayanan da kinarahingan. Kamu na po itong pinem ato kayo milang mononsog ilo tanganak tok sumambayang nga kama sa kiranat ilong ay kokito dati sumambayang. Pangkurad manuho dat ito papatudok dat ay haro timpu komitmen dati isu ang sambayang haro nagi kalayakan dati dat mangunsub bilat tanganak dati moy ilo kadaw nga aparo ikadaw isu ang sambayang.
suai boribo. Sekiran pemiaga ko sumakay karita teko it magindalan toko. O basanan toko no ako pamanaw ba sumambayang toko po. Haro timpu-timpu ay olihuan dati teko apo hari ko tit kasambayangan no nga nagitangan na kamuhot ay jadi adi sumambayang ko bayno ka tunaw basanan jadi dilad miya galindi mangintanggat pelajaran boros kinurahingan iring nga ralani dati manasi tirohani dati saira tako kaintong kau basanan no tatuang gabayno kau basanan ni tatuang gabayno o kaban nagindi sikula sabat nga tokom osono pakatud haharo pun apun do okiraro saninarun ono mo tadaw mo ni kita daw dadi man ko pio nga pakatun do okirar hari Jumat ko pangukam sehari ngahirin mandon oi on no pun do mombasa o basanan di betin di wo aku dan to kai nga osono ngadandit mo ni kita daw nga kapanas kasarin itu rohani ilo piasa basikul nga natantu negarin Minggu Isnin Selasa ngayon pa kana po ano iri nga lungis na tamo ay munta ko panas dati rohani dati no basanan no basanan na din hari Jumaat mo hingga di sikula sabatid di hoy kamu gihum mo tu wo kan dapat di nga man tanda pun balajaray di hari Minggu po nga olihuan nagya po jadi hari Jumaat po hari Jumaat po oy on lagi tu olihuan kan asapung ko yung balajaran kan ko olihuan diri nga kinakaulo ari katan diri mo Oke. Jadi miagalet iti ongohen borosan po dati iti telepon apa tu tidak ti mansaso iti rohani dati nga hari keperluan dati demanas noretan dati piro-piro ay panambarasan nakatalib nakura tu mo ito kay sambayang tatap manas ta kana bagyan di rohani dati diri tumbayaan ako dat haro hikapi ipagilitan dati ay sumambayang ay mangintang boros sa kinarahingan datang kitab teko nuno na pa yung buku rohani amo kopud nga sa kurang-kurangnya sa irad ay kapag susungko toko iswang dat sambayangan hirinan dat korangaw toko kampay toko di santabi panambarasan bobos piada dat akuri nga haro ito kasariit kasuang gat kaposian da rohani dati hupanin dat asasi rohani dati dahiri puji Tuhan iri no kakuaan dat kada to kono insadu mantandat nuno na pohit sambayangan di pohoron timpu bayno agumuit kumpulan-kumpulan no pohoron tulan na torikot taon da obontol haro na kagwit hopod da tadaw da sumambayang insanan no pori nga iso oralan dat ay monguhup datid asas kasari dati rohani dati hupan to kada iri na ralandat panguhupan isuan dat karohanian kumayan dat iso na pari ralandat ay moy yatin po nga hupan atambahan kasariit ay suang kaposian dati isuang rohani nga papatabilang takot timpu muntakot karohanian dati. Jadi sebagai pananod na kinarahingan
tumbayaan toko dot iso no po kakuaan do patabilangan do kinarahingan no ay tadaw do muntok daw pemponu nga ilo no kampayan moed asas da gyati rohani dati hali piad ay manikita daw milo to kay mana silo karohanian dati nga yoho no pod dohod kapurimanan no suway no mo ti kapiad ay kota bilang kopi tadaw di muntok kot hatus piatus muntok karohanian dati dohon no panumbayaan no iyo di nakura tu patabilangan do kinarahingan na tadaw montok dot kaisisan da tulo ng kinarahingan tu misuway nad ino po itadaw di nga nakatatap nakatanto ko piyod montok ko kinarahingan iyati nga iya galidit miyagal ko okay tadaw bayno o muy mo ti diru baway moy ta kana paru baway bi moy na baway bi urusan kada no panginduo ko kataluan na urusan iri no ngayon tu mano na paru hangay rin nga oing gorit ko o gumu tamo da tagwangon angay to kanda abagalan da tadaw sakira da harangayan no dilo o gumu na pahit umbayaan no o gumuit iklan kontabon nga ina po itamo dano nga isay na koy lod ay abagalan na timpo ina po di hari Selasa 13 hari bulan din nakatalib nga haradi pagangatan dot ay misyon dot minedila dapi-api jadi minahay pukul nuno diri minamanaw kira-kira kaswabon na mo pukul 8 maturi ko pukul 9 tok o gumu dadi hot ay urusan dat it osoro o mo ipongay di hilo jam ko nombori bo ka nga tok kada to kono gumu ngayon dat suway materi o gumu pundok yung arikatan tapos kapit aruhan arikatan gitu jadi irina komo yan dat ay puji Tuhan tu ay ilan kinarahingan na kuro tu patabilan na tadaw muntok di siyahom tulun tu irina po nga kano dat mana siti karohanian dati pempuanu muntok kot ay kaisisan ang polenan dati kumakinarahingan o gumu akong tabon dati munikid tadaw o sibuk tembod takot mo kita daw kauli walay nga siodop na diyang paingkura ka po mintang kat ay buku-buku rohani siodop mambasa ko nga nag-iibasawon no mambasa diya kadaw o mintang na pulot ay siharan langsung kadaw kodok to koy mintang posik nga suway na di moras-moras na kondalin nai nahi panambarasan o gumuot ay cabaran o gumukon tobon tulandat tadaw sabat suway hari sabat lagi minggu law tulo harohi itu momotamon nga harohi mo na putat hari sabatom sumakit kepurimanan iri nga cabarani dia kadaw hari sabat ulom na kurar itu hari sabat lagi alay dito posik tadaw no po ko basanom pukul 5 po posik maganuano hari sabat lagi iri no kakuan dat alay to kakori ka tagere ja sumono alay do oposi kay ganganak pukul 8 na nga ang patat pohot kumutit kaumulakan nga tadaw no po ko basan no pukul 6 kapanaw no mo isiko
Kanut tumong pukul 2 misusuap. Hari Sabat pukul 8 na nga hapon na ponsu. Ilot na ngayon kontabon dati det mana siti rohani dati. Suai kairi paisisan dati kumad sapi anggota jemaat osono nga yung bolutan iri ni kantob dati moyok sa payang isa osono nga ginawo tu hinaisir di garaja iri nga kantob nga dati det ay mana siti karohanian dati nyampay det kinarahingan mantadilot nuno po kantob nga may na dati pori kata ako makinarahingan kada det ay itinoparohani dati nga oy an kasari botiri kada lobet na kasari iti rohani dati moin milo na pohom to kompoimponu kasari te ko hiri po kasarin walu na hopod piatus do giahot ay iti rohani dati moin nuno na po taguangan dati kabuling kahangan na komposyon nga ano dati monolibamban sairan itinupot rohani dati nga haro kasari osas o girot kasari poimponu kasari iti sas do rohani dati kada nada dati may ay rumasak to di ay lanom sekira miagal ko iti telepon ay lanom sigurkan apatay na tirik nuno po di panas pawobeng angay nung aswangan isay na ko ilag isuang ako po siya dati nga ino po timpo dati na po yung pasi kasiwatan kano takod popombangan popondar hindi ko po siya dati kumakinoringan nga o pupusan takon nung bilang manas dadamot harat kasiwatan iti may toko no onwo nuno po ikantob tagwangon toko miyampay dot mokiano tokod pangupan dot kinorohingan tumbayaan tokod sairan pod haro pangupan kinorohingan nuno po ikantob mogompuong dati monumpalid isuangget ay ralan dati rumikot tarumo po kumakinoringan nga pauhupan toko jadi pahitian to kanati panambarasan dati tutong bayan no komsikaw kano bisisa tokod isuang samayan kinarahingan isuang kanya sorga komsikaw ay timpo diti insan pakagud nakaylo naratian dahay nakuratu tihay magano timpo dat ay minsan mo kumadia may itinoporo hani dahay nga ay waguhan kasari itimpo dahay dat miyay kumakinaryan nga haro kasari imila mo sa dahay osamo kasari kumadia tumayan dahay agumo nagi kabaling kahangan do taguangan it mumbalot mangimbayat dahay mogompuong gat ginaw dahay rumapo kumadia nga may nahay hupay to ihan pom tulun do ang lamok gisom dat atalibambanan dahay insanan ipanumpalid ang paggumpalan rogon. Kung sikaw na kita itong nabay no, manuy hay tamangay, isambot oposik hay dok sobon suwab, miyampay kagarasan na ginawo, kano dat may among dahinggan na pohat kay sisan sumambayan kita daw sabat. Kumpunan tinsanan do sa dahi Tuhan, pinasamayang dahi sa Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw kinapagyampayan dati, hinako po, kapiro ba tako dot tatuang daswang.